Imbere yuko nkubwira ibintu bigendana n'urukingo wafashe cyangwa uteganya kuzafata, ari ibintu bitatu nashakaga kubanza kubasobanurira neza. Ikintu cya mbere, biba byiza cyane kumenya ibikujya mu mubiri. Icyo nicyo kintu cya mbere. Kumenya ikintu kikujya mu mubiri ni ngombwa. No mubiri wawe ugomba kumenya n'urukingo ruhe nafashe, ese rukozwe muki. Nibyo nza kubasobanurira aha ngaha. Ibigizwe muri ziriya ngingo ni ngombwa kubimenya. Icya kabiri ni ukumenya ese ingaruka zayo ni izihe muri urukingo ngiye gufata. Umubiri wanjye umeze gute, biragenda gute. Ibyo ni ibintu bya ngombwa cyane kumenya. Icya gatatu nashaka mbabwire, urukingo rugira akamaro cyane cyane mu gihe indwara idafite umuti. Urukingo ni rw'akamaro cyane. Mboneraho no kubasaba ko mukora subscribe kuri iyi channel yacu yitwa Dusangire, no gusangizana n'abandi, cyane kuri Dusangire dusangiza abantu bigendana n'urukundo cyane mu ngo no mu bantu batishoboye. Hanyuma rero no mu bintu by'ubumenyi cyane mu bigendana n'ubuzima. Benshi mushobora kwibaza, wowe Kosturinde, ibi bintu bimenya gute? Nashaka mbabwire yuko ko nize ibintu bigendana na santé publique. Sindi umuganga, ntago ndi umuganga. Ndi umuntu ureba cyane mu bintu bigendana no gukumira indwara no gukora ubushakashatsi ku bituma indwara runaka ziriho. Ese imiti irimo gukoreshwa ni iyihe? Ese ni ubuhe buryo ushobora kwirinda? Cyane ibyo nkora cyane mu bintu bigendana no gukora amaperereza ku bintu bigendana n'ibyorezo. By'umwihariko muri iyi minsi ndimo gukora cyane ku bintu bigendana n'iyi ndwara y'icyorezo yadutse. Hanyuma rero nkanakora n'ubushakashatsi no gukora ibintu nakwita iperereza, babyita investigation. Gukora ubucukumbuzi n'imbaro naho navuga ku bintu bigendana n'indwara cyane zandura z'ibyorezo nakwita z'ama infection. Ikintu nashaka mbabwire mbere yuko nangira, sindi buze gukoresha amagambo akoreshwa mu buryo bwa siyanse, kuko YouTube ihita ibikuraho cyangwa nikwirakwize iyi video uko byakagombye. Kuko amagambo uvuga irayamenya igihe washizeho video yawe, irayamenya ikirinda kuyakwirakwiza cyane. Ubwo rero ndaza gushiraho hano hasi ibintu mushobora kwisomera ubwanyu. Biri mu Cyongereza ariko abantu benshi basigaye bazi Icyongereza. Wanashaka n'umuntu ukizi akagusobanura bimwe na bimwe. Ubwo rero nashaka mbabwire yuko ko sindi umuganga, ndakora mu bintu. Sindi umuganga ukora mu bintu bigendana n'ubuvuzi, nkora mu bintu bigendana no gukumira indwara no kwigisha cyane ibintu ni gute ushobora kwirinda indwara cyane. Ubwo rero niyo mpamvu mbabwira yuko ko ni byiza mu bintu nza kuvuga aha ngaha bitakuraho amabwirizwa tubwirwa n'ubuyobozi bwacu cyangwa n'ibigo byacu by'ubuzima. Ndababwira bitewe n'ubumenyi bwanjye nzi n'ibyo nkoramo, kuko nibyo bintu nkoramo kandi nkabikoramo aha ngaha muri leta ya Texas. Nkabikora ku rwego rwitwa rwa county cyangwa abantu bita county. Bikaba ari urwego nkunda kugereranya cyane n'icyitwaga prefecture. Naho ngaho rero nkaba nshinzwe cyane iryo shami rishinzwe gukumira no gukora no kwigisha ibintu bigendana no kwirinda indwara no gukora ubucukumbuzi bwayo. Reka rero dutangire.
nkuko nababwiye sindi bukoreshe amazina y'izo nkingo kuko nimvuga amazina yayo ntago biri bugaragaremo video ntago iri bukwirakwira ahantu hose. Ubwo rero ndashaka uburyo mbikoresha ku bundi buryo butandukanye. Hari inkingo ebyiri za mbere zaje. Izo za mbere zose zakozwe ahangaha muri Amerika. Ndaza gushiraho video ahangaha hano hasi nazisobanuye zigisohoka zikiri mu geragezwa. Narazisobanuye uburyo icyo nasobanuye icyo uburyo zizakora, ariko sinigeze nsobanura icyo zikozwemo. Nicyo nza kubabwira ahangaha. Hanyuma rero nyuma aza gusohoka inkingo ebyiri zisa. Rumwe kwanza rw'Abongereza ruriya rutakoze neza muri Afrika y'Epfo bararuhagarika rurangizana Zeneca nuko nza kuvuga. Hanyuma rero haza gusohoka urundi naro rukora kimwe narwo rukorerwa ahangaha mu kigo. Ni ikigo kizwi cyane kitwa Johnson Johnson. Ndavuga Johnson ndabona nkoresha ahangaha gusa Johnson. Ubwo rero icyo kigo cyakoze isa n'iriya y'Abongereza. Ese iyo ikozwe mu ki? Kurikira. Ndizera ko turi kumwe. Inkingo za kera izo badushira mu mubiri akenshi ntago ziba zije guhagarika nkuko bahita urukingo, ariko wenda ni rusobanuro ntago bisobanutse neza kuko iyo wumvise urukingo utumva ko ari ikintu gikingira ikintu kugira ngo kidakomeza. Ariko ubundi inkingo icyo zikora ziza kwigisha abasirikare mu mubiri wacu urugamba bakora. Mwumve neza, ndizera ko turi kumwe. Urukingo ruza mu mubiri wacu kugira ngo rwigishe abasirikare bacu, rubategure rukavuga ngo umwanzi uyu n'uyu naza muzahaguruke mu mutere. Umwanzi azaba asa gutya nimuhaguruka nimumubona mu mutere. Abasirikare bacu iyo baje rero akenshi bakunda kwangiza ari ibigize urukingo bakangiza n'uriya mwanzi uramutse uje. None izo nkingo nizo zimenyerewe zagiye zikorwa kuva kera mu nkingo zitandukanye twagiye tubona. Urugero ni urukingo rukingira ibicurane. Urukingo rukingira ibicurane ruza mu mubiri wacu kugira ngo rwigishe ingingo zacu kohereza abasirikare kubatera. Rwigisha abasirikare rukanababwira ngo rwigisha umubiri wacu ukavuga ngo aba banzi twabonye bitwa gutya bateye gutya nubabona ubice. Hanyuma rero bakwinjira mu mubiri wacu abasirikare bagahaguruka bakagenda bakabarwanya. Urukingo rero rw'ibicurane iyo baruguteye rurimo uduce tudusimba tudukoko. Ndimo kwanga gukoresha wenda mvuge mu Kirundi umugera. Turimo uduce tw'umugera, ariko uduce babona yuko ko turamutse tuje umubiri wacu wagira ngo ni turiya mugera utera ibicurane. Abasirikare bagahita babyangiza. Niyo mpamvu iyo ufashe urukingo rw'ibicurane akiri kare umubiri wawe cyangwa imibiri yacu imenya ibyo rukingo, imenya uwo mwanzi. Noneho mu gihe wahuye n'umuntu ufite ibicurane bikinjira, abasirikare cyangwa umubiri wacu bumaze kumenya abo ari bo igahita ibangiza. Urukingo rero rwakozwe kuri iki cyorezo rwakozwe n'uyu muryango Johnson, usubiramo nanone Johnson, rurasa n'uriya rukingo rw'Abongereza rwakozwe rurangirana Zeneca. Mubyumve neza, ndizera ko turi kumwe ahangaha. Bo icyo bakoze bafashe kamwe mu duriya tuntu dutera ibicurane. Bafashe
ari ubwoko bwinshi cyane mu bitera ibicurane, ariko akaba ari mu buriya bwoko akaba ari ubudashobora gutera ibibazo mu mubiri. Ako ngako niko baje gufata, ndaza gushiraho izina ryayo hano hasi, niko gakoreshwe ibice byayo niyo babashe ku multiplier bakora mu rukingo rwabo. Kandi murabizi urukingo rwose bakunda gukoresha n'isukari kubera ko niyo ifasha, ni nka koro ifasha kugumiza biriya bigize urukingo. Akenshi biba ari proteine, intungamubiri, kuko intungamubiri ukuntu zikozwe iyo zitagize ikintu kizifatira hamwe zirasandara. Niyo mpamvu biba bishaka yuko ko bigira ibintu bifata, babyita mu cyongereza coating, so bibifasha kuguma hamwe. Ni nayo mpamvu nza kubusobanurira impamvu ziriya ngingo bazishyiraho mu bukonje, biterwa n'uburyo babikoze kugira ngo bigume hamwe. Ubwo rero nicyo bakoresheje kuri iyi Johnson, bakoresheje duce tumwe turiya tugera dutera ibicurane, nitwo bakoresheje dusa natwo turangirana na 26. Izo ngizo ni kode zabo bakoresha. Nk'uko nababwiye ndimo kwanga gukoresha amazina ahangaha kugira ngo YouTube bamwe muri mwebwe ni mwabibona. Ubwo rero bayitaba niyo bakoresha. Hanyuma rero iyo bayiguteye mu mubiri, bo bakoreshe doze ebyiri bazikorera icyarimwe, no kuvuga ko uhita uzibonera zombi icyarimwe. Iyo baruguteye imbere, yigisha umubiri wacu ukavuga ngo dore uwo mwanzi, izamo imbere imeze nk'umwanzi, uriya rukingo rujyamo imbere rumeze nk'umwanzi, ariko ruza kwigisha umubiri wacu ibitari utari umwanzi nyakuri. Ni nko gufata nkawo ufate nk'igipupe, hanyuma rero ukakigiraho ukuntu cyangiza, cyangwa ukakigiraho ibindi ukavuga ngo umwanzi uzanera abasa gutya. Hanyuma rero wa mwanzi wawe aramutse aje ntago byakugora, kuko uraba umeze ukuntu ateye. Mubyumve neza, ndizera ko turi kumwanga. Ni nako biba bimeze ku bintu bigendana n'urukingo. Aho turabyumva neza. Kubera ko rwakoze kuri ubu buryo, niyo mpamvu bavuga yuko ko rukora kugeza kuri % ndumva ari 67 cyangwa 65 aho ngaho. Nibyo ngibyo bibikora, mwumvishe bikora, mbishize hamwe n'ibyo n'iriya y'Abongereza. Mwumvise ko bibikora bituruka ku bintu kutundi tugera, ariko tudatera ibibazo mu mubiri wacu. Nitwo bazana kugira ngo twigishe umubiri wacu gukora, kwigisha umubiri wacu. Uramutse ubonye abasirikare, uramutse ubonye umwanzi usa gutya, uhituhaza umutere. Nuko biba bimeze. Uturemangingo twacu rero muratuzi ko tugira ubwenge cyane. Ndaza kubabwira dufite akamaro cyane muri ibi ngibi ndibuze kubabwira. Na video nzakora y'ubutaha, nshaka gukora nandi amavideo 2 y'ubutaha. Nzavuga ku bintu bigendana cyane cyane n'indwara. Abantu benshi bagiye bambaza bakambwira ngo ese mfite diabete, mfite umutima, bimeze gute? Ariko ndabaha urugero bitewe n'amahugurwa nahuguyemo hanga kumenya no kwitegura cyane cyane kubigendana n'izi ngingo. Ndabibabwira cyane cyane ku bantu bafite izo condition bita cyane cyane chronique. Nuko bimeze. Mvuga chronique ariko twese turabizi ko umutima, indwara y'umutima, indwara y'isukari ntago bikira. Ni indwara zidakira, ariko ni indwara zifite uburyo ushobora kuzitwaramo ku buryo wabaho nk'umuntu utayifite. Ibyo ngiye nzabibasobanurira ubutaha, ariko reka ngume kwanza kuri izi ngingo. Ubwo rero izo ngingo ebyiri ni nayo mpamvu iyo y'Abongereza irangirana na Zineka. Ningi y'Abanyamerika bakoze n'iki kigo kiri famous, kizwi cyane, ni kigo kizwi cyane kitwa Johnson. Ndimo kwanga kuvuga ayo amazina.
ibyo bigo bibiri byakoze izo ngingo zenda gusa zakoresheje uburyo buri traditionnel, uburyo busanzwe bukoreshwa kuva kera, buriya bwo gufata akandi kagera agace cyangwa utuproteine tutundi tugera bakaba ari bo bashyira mu mubiri wacu, bakora muri vaccine bagashyira mu mubiri wacu, bashyiraho n'isukari. Ubwo rero murumva yuko ko n'umuntu utize ibingibi ndimo kuvuga wahita ubisobanukirwa niyo batera mu mubiri wacu, kugira ngo ujye kwigisha umubiri wacu ukavuga ngo nubona usa n'uyu nguyu umwangize. Umubiri wacu rero iyo ugiye ugahura n'umuntu ufite iriya ndwara y'icyorezo, icyo gihe yahita iyangiza. Aho ngaho turabirangije, murabyumvishe neza. Noneho tugende rero ku ziriya ngingo za mbere. Iziriya ngingo za mbere zasohotse bwa mbere zakozwe, imwe yakozwe n'ikigo cy'Abanyamerika, byombi, kimwe cy'Abanyamerika gifatanyije n'icy'Abadagi, n'ikindi cy'Abanyamerika kirahanga. Ubwo rero izo ngingo ebyiri za mbere naranazisobanuye, nk'ukuntu nabagenda gushyiraho link nyuma hasi, ndayishyira hasi, sindi buyishyire kuri iyi video kugira ngo ibashe kugera ku benshi. Yingiye izo ngingo ebyiri, imwe irangira, izina ryayo irangira na dena, n'indi irangira na za, ndabivuga gutyo. Izo ngingo ebyiri zo nazo zikozwe ku buryo bumwe, ariko ku buryo bw'ikoranabuhanga, kandi nukuri bushimishije cyane. Uburyo ikoze rero ni gute? Ikozwe n'ibintu by'amavuta, ibyo nakwita ibinure niyo bikoze, igakorwa n'amazi, ariko atari amazi dusanzwe, ni amazi bayita ngo ni amazi, iyo ahuye n'ayandi amazi asanzwe ahita ashonga, nuko bayita tuyigira mu mubiri wacu. Ibi bintu byose bakora akenshi ni ibintu tuba dufite mu mubiri wacu, ariko nuko babiremera muri laboratoire, niho babikorera. Icyo gihe rero ariho ibyo nababyeyi yuko ariho cyane ibintu ariho liste y'ibintu bagenda bashiramo, wenda nawe ndaza kuyishira hano hasi muze kwisomera, ariko biri mu Cyongereza, ariko iby'ingenzi birimo bitatu byibumbiyemo ibyo byose ni ibinure, n'amazi, n'isukari. Isukari cyane ikora akazi, harimo n'umunyu nawo bawakoreshejemo, ariko isukari ikora cyane ku kazi ko gufatanyiriza byose hamwe. Nuko izo ngingo ebyiri zikozwe, ariko bo bazikoze kuri doze ebyiri, ari uzifata imwe, iyindi ukayifata nyuma y'ibyumweru bitatu. Abantu rero barambaza bakambwira, kubera iki urwa kabiri, iyo abantu bafashe urwa kabiri, nanjye narawurufashe, kandi nafashe iriya irangira na za cyangwa aiza, niyo nafashe. Urwa kabiri rwose uhita wumva umeze nk'umuntu ufite ya malaria y'igikatu. Benshi rero bambazaga ngo ni kubera iki mfite giriye. Iyo umaze gufata iya kabiri, umubiri wawe uba umaze kwimenya, uba umaze kumenya neza, ugasora abasirikare benshi. Iyo usoye abasirikare benshi mu mubiri, ni ngombwa ko umubiri ubasha guhinduka kuri ubu buryo. Nari ndimo kuvugana n'umuntu umwe gutya nsobanurira, dukorana mu biro bimwe, nari ndimo kumubwira, yagiraga impungenge, nkamubwira ngo ahubwo iyo umubiri utagize izo reaction, ni ukuvuga ko umubiri wawe ufite ibibazo. Ni nko kuvuga ufite umubiri unambye, ariko umubiri ukora neza ugira izo reaction zo kuvuga ngo ari ikintu kitameze neza, ukagira uburyo bwo guhinduka. Ubundi uba urimo gushakisha uburyo urwanya ibi abantu nakwita nkaho ari abacengezi binjiye mu mubiri. Ubwo rero nibyo ngibyo nifuzaga kubabwira ku bintu bigendana n'urukingo. Uriza kabiri rero ukuntu rukora urwa kabiri, ruya rwa mbere rwa dena na aiza, ibyo navugaga, ziriya ngingo ebyiri ukuntu zikora zo
zikozwe cyane cyane nabibabwiye yuko zikozwe mu bintu bigendana n'amazi bita soluble cyangwa amazi yayandi ahura n'ayandi agashonga. Harimo ibintu bigendana n'ibinure, hariho n'ibintu bigendana n'umunyu, akazamo n'isukari ariyo koro ifata yose bifashe yose kuba iri hamwe. Yo kunikora nari nanabisobanuye ubushize muri video ya mbere, nza gushiraho na link hano hasi, muze kureba link ndi bushira hano hasi. Harimo z'ibyo nasobanuye mu Kinyarwanda, akaba ari nizo z'ibirungo bigize izi ngingo zose nababwiye, ariko ziraba ziri mu Cyongereza, muragerageza. Ubwo rero nashambabwira ukuntu zikora izi zira za mbere zo yuko zikora zigenda zikabwira uturemangingo twacu turiya dutoya. Abantu mutabizi, buri munsi apfa uturemangingo twinshi akazuka na twinshi. Kandi ku mubiri w'umuntu kubera ubuzima tubamo, bavuga yuko ku buri munsi havuka akaremangingo kamwe ka kanseri, kariya k'uburwayi bwa kanseri. Ubwo rero mvuze iyo jambo, sinzi ko nayo iza kuyishiraho ku ruhande. Ubwo rero urukingo rurangirana Dena rurangirana na Aiza, izo ngingo ebyiri zikoze kimwe ngo nabivuze. Zo iyo zinjiye bikoze nabibasobanuriye, iyo byinjiye muri uturemangingo twacu, zigisha uturemangingo twacu. Nababwiye yuko ko ubwo rero uturemangingo twacu nk'ukuntu mubizi turengeze triliyoni, nimba navuga 100, bama bavuga bigeze no kuri triliyoni 7, triliyoni 700. Ubwo rero zinjira mu turemangingo twacu. Iyo zinjiye mu turemangingo twacu, ariko nizigera mu turemangingo twacu mu ndiba yayo benshi murayizi, ndimo ko ngakuyivuga, ariko yandikwa na na yu na sa cyangwa cha na le na yu na sa. Nuko yitwa. Nago yinjiramo hariya kuko nta n'ikintu bikeneye. Ikenera ahantu, urukingo rwacu rukenera ahantu ruza guhura n'ibindi birungo. Ruba ariyo rero kushe navuga ya kabiri y'uturemangingo. Niho haba harimo ibirungo byahurana nayo, abarimo intungamubiri zihurana nayo, zigahita zikora turiya tuntu tumeze nka turiya duha tuba turi kuri umugera uyu nguyu w'iki cyorezo. Hanyuma rero yamara kudukora, ubwo rero iyo dusohote tukinjira mu maraso, uriya abasirikare bacu bahita bamenya yuko ko hariho abantu abanzi basa gutya, bahita baza bakatwangiza. Ubwo rero ni ukuvuga ko urukingo muri make ni nk'umwarimu uza kwigisha uturemangingo twacu gukora turiya duha. Hanyuma rero yamara kudukora, ntabwo ari turiya duha, udusa na turiya duha, yamara kudukora, hanyuma rero abasirikare bacu bagahita baza bakatwangiza. None iyo batwangije, bahita bamenya yuko ko iyo uhuye n'umuntu ufite icyo cyorezo akakwanduza, bahita bamenya yuko ko tundi twakozwe twasabwe n'urukingo gukorwa turasa neza n'uturiya dutera iki cyorezo. Hanyuma rero igahita itwangiza. No kuvuga ko muri make nkunda kubwira abantu ndimo kwigisha ibintu bigendana n'ibi ngibi, tekereza ku rwego rw'igisirikare. Ni ushobora kubimenya nimba ufite umuvandimwe w'igisirikare, nk'umusirikare cyangwa, ariko twese turabizi ukuntu abasirikare bigishwa ku bintu bisa nkaho bitari byo, kugira ngo bamenye ukuntu bimeze, byamara kumera gutyo bagahita babitera. Ufite ikibazo andika hasi umbwire. Nsigaye kuzavuga ibindi bibiri bigendana n'izi ngingo, ariko ubutanzavuga ku bintu bigendana n'ingaruka. Abantu benshi bakunda kubaza ibintu bigendana n'ingaruka.
ariko ndagusaba wowe wafashe urukingo ukomeze ukurikize amabwiriza yo kwirinda, kuko ahangaha mu mihogo ushobora guhura n'umuntu zikaguma hano mu mihogo wakorora ukanduza uwundi. Niyo mpamvu bavuga yuko ko kugeza uyu munsi ni byiza ko dushobora gukomeza kwirinda, twambara tunakurikiza amabwiriza yose twigishwa n'ubuyobozi. Nuko rero mwibuke ko indwara nta muti ufite, ni ukuvuga ko urukingo no kwirinda nibyo bya mbere ubu ngubu bikiriho. Ibirenze ibyo ngibyo ni byiza kujya uvugana na muganga, wumvise bitagenda neza unyarukire kwa muganga. Murakoze, ndabasabye rero gukora subscribe musangize n'abandi. Tuzavuga ku bindi bigendana n'ingaruka nuko navuze mu video izakurikira mu minsi iri imbere. Uwiteka barinde kandi abaho umugisha. Murakoze.